سلاف د برنامه که نوده دیسا ام لپیش بری ونه و هفته د و برنامه ده امل سر سیاست ترکیه و یا باکوری کردستان سیاست نافخو ام باخون بینرین هجا سوسه فزلکه جبو را کرنا پارزبندیا پارلمانترم پرانیوان هدفنه جبو پارلمانتو ترکیه هات شاندن و تخواستن کو پارزبندیا پارلمانترم برا کرن و هر وها مافی وای پارلمانتری جدست وام بینه خستن آرمانجا وی که چیه چما افگاو دوید امیدتین آویدن اما وی هنکی نقاش بکن و هر ام دزانو که ده پیواجه چاره سریه ده جی پرانیا وان پارلمانتران لگل حکومت ده پارلمان توی دبون اندام حکومت ده پارلمان توی دبون هر وها ده نابرا امرال انقره و قندیل ده دهاتن و دچون پیواجه اک دوام دکر لیباله پشتی گوهرتنا پرگارا روبریا ترکیه هر وها گرینگی اتفاقان درکت پیش و HDP bu taybeti de helbijartine de 2019 da yen reveberiyen heremi de helvasta xale diji hükümeti destişan kir juwe roje u peda bu taybeti em dibinin ko jaliye ke ve danina qayyuman ju şaradariyen de desti HDP de jaliye ke ve jim rakirna parezbendiyan tucara jiroje ve neketiye ve cari mebesta rakirna van parezbendiya çiye ama ve hinekemi bu axivin gelu li cihani efkar çava demeşi çiye ne çiye ama ve hineke veken her disab mamsten xoy hejara profesör doktor Abdullah Karan و doktor Wahab Coşkun hon disab xeyratın serçavaatın gelek spas اما في مجال ما قام لكن بطيبتي جاليه اتفاق وجه اتفاق جمهور واتفاق هر وها يا جمهور يا ملت و امه هناك نقاش بكن كا جرينجا وتشيا ما بس حكومات جبيه كتشيا اما لكن اجباريه ونوتشا كما هي وصاب كرت ام لوي بنيرن دوفرام دي سافكرن ستوديو لسربي مجاره داس بنقاش خا بكن جالیه سرکاتیا پارلمانتویا ترکیه و هاتراگهاندن کو بو راکردنا پارزبندیه سه دوسیا جی پارلمانتویا ترکیه را هاتنه شاندن. جوان سه دوسیایان 28 جی ین پارلمانترین هدپینه و یک جی یا پارلمانتر دبپیه. سرکومار رجب طایب اردوغان درباره مجاره دا آماجه کرد کو پیواجو چاوا پیویست به دیوسا بمشه. پارتیا دموکراتیکا گلان هدپ درباره راکردنا پارزبندیان ده دوی باوریه ده کو ev yek bu hilbijartinê tê kirin ku tê xwestin di hilbijartina bê de HDP were qelskirin. CHP her çiqas wek partî helwesta xwe diyar nekiribe jî nêrîne ku CHP dê berevajiyê helwesta xwe ya cara din vê carê hember rakirina parêzbendiyan derbikeve. Yek ji helwestên tê mereqkirin û krîtîk tê dîtin ya İYİ Partiye ku Meral Akşenerê hîn derbarê vê yekê de biryara xwe ranegihandiye. Lê beşek ji parlamenterên İYİ Partî dibêjin ew ê dengê xwe bo rakirina parêzbendiyê bikarbînin. Beşek jî dibêjin ew ê pêşî li dosyayê binêrin ka tê de çi heye. Beşek ji şîrovekaran dibêjin ji ber ku dê İYİ Partî û HDP werin hember hev dê pêvajoya rakirina parêzbendiyê zirarê bide tifaqa millet û dê tifaq biderize. û desthilat jî ji qestî ev gavavêtiye. Beşek jî di wê baweriyê de ne ji ber ku dê îmaja demokrasiyê neyînî nîşan bide ev yek dê zirarê bide tifaqa cumhur. Bi mijara rakirina parêzbendiyan re rewşeke din a balkêş derketolê ku rêziknameya parlamentoya Tirkiyeyê dibêje eger seh kursiyên parlamenteriyê vala bimînin divê bo seh parlamenteriyan hilbijartina navbere were li darxistin û halê hazir ji xwe 14 kursî vala ne û parêzbendiya 16 parlamenteran were rakirin û parlamenteriya wan jî betal bibe divê hilbijartina navbere were li darxistin ku îdayek jî ew e wê demê desthilat bêyî ku biçe hilbijartina pêşwext ku dengê wê jî dadikevin lê bi hilbijartina navbere bikaribe desthilatdariya xwe biparêze. بله راکرنا پارێزبندیان ئەمێ هەنێکی vekên birastî lê ji profesör Abdullah Karan em dest pê bikin di kongreyên AK Partiye de mamoste van rojên dawî Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan giringiyê bi xebatên hilbijartinê dide. Herî dawî jî got divê ev Remezana kul pêşema Remezanekê gelekî giring e divê Remezanê de em qet ranewestin karê xwe bikin bixebitin. Çima min behsa vê yekê kir lewra hinek gotin hene ku ji bo hilbijartineke pêşwext AK Partî an jî Partiya Desthilatdarî AK Partî hêza xwe biparêze û zêdetir bike dest bi van xebatan kiriye li beramberî vê yekê jî ji bo ku berê muxalefetê têk bibe ev parêzbendî jaliyê dadgeha ve tê neşandin hûn vê yekê çawa dinirxînin bandora حکومت لسر دادگاه گلک تینی قاش کردن یک اف دست پکردم و هند خواستم دست پکردن دو برجی اف مجارا
هلبجارتنه که پیش وقت هون چاد نرخیدن مجارا هلبجارتنه پیش وقت ترکیه ev yek yamın car antilerin bu terör şabi. بله Yamın Türkiye hevjarnen peşwa. Dışarı mercen İran ve tiştek ne mümkün ne de sıratı bir kare hat ki mesela kumara doğan bir kare hat boza. Az bavarım doğan peyamın koyun kongreyle AK Parti'ye de boza ku آلی گری خود دینامیک بهله نه اصلا Ali Geri'nin bir senin AK Parti'yi yine zinde ki Hı hı. bu şu ara her gal bu peyamın diyecek bu sen kare olun da şu kare var ya ne eğer hevjartnen çiçeğe بله آمده. Çünkü de bak mesela hevjartnen tekirim yani yine gel duyda dinamizm ekle. بله هون بجن هیچ زویه یعنی بو هلبجارتنه که پیش وقت اف Ne işte mantıklı yaşıyor. بله اف داخازا را کرنا پرزبندیا سوسه پارلمانتران جبو پارلمانتوی هات شاندن لسروی هون چد بین مامسته چونگو 28 واج HDP نه یک جوانجی DBP نه سالی های دنیس هفسرو که گشتیا DBP ده همان دمیده لگور ور داخازا را کرنا پرزبندیان چیه هلبت اف مجارک حقوقیه لی بله گلک رخنت این کریم کو سیا حکومتی لسر دارازی جی گلک قوینه گلکی هیا هون چه نرخیل طیبتی Bir yandan hükümet biz tabii destilati AK Parti ve HDP partiye siyasi çağda o hava jeli kesin destek jeli evinin dokuza bergav yani jeli HDP'yi bir şey ve partici dokuza bu HDP'yi küçükte liber basa rakırna parizbendiye biyanın rakırna pesa parizbendiye بله siyasata Türkiye'de anladım ki bu HDP vansal davri deslatına bu HDP bixabite mesela gel mesela bejin girdini ciddi Hı rojan hı. az belki bejin jarki bejin HDP jibu hükümeti milişka hekzerine چاوه مامسته Çuma milişka hekzerine yani bejin HDP çehrujatna Türkiye'nin iştida 65 bajaru bejin navçayistine hatta canadet karaset siyasi Livana se haliman herhalde bajarı mazın ve diyabetli meydan HDP bana hevjartın sine belki de mekşuda hükümet حکومت دزدین سر برای قایومان هون بین قانون مدیریت bir ay ev kesin kuvan bajarı hacı idare dikin ev şey emzan ki bu geride yedesiradi geride akadine loma HDP bu yuvan milişka hekzerine بله ام لور بسکدن مامسته بله ام در باسی مثلا باتفاق و یعنی اتفاق جمهور و اتفاق ملت هون زنن یعنی هر یک دخوازه کو ساده پنجی زده یک دنگ خواه بگره هنک شروبت این کرن کو ev daxaza ra kirna parêzbendiya parlamenterên HDP ji ber têkbirina tifaka millet HDP bi wekî fermî ne navdeye lê belê ne rasterast di navdeye piştkiriya wê dike helwesta İYİ Partiye helwesta CHP û hûn çawa dinirxînin mamoste wê çawa bibiya we Yani beri ittifaka Cumhuriyeti xus parti parti bigren yani mesela parti girtini ani mijari fakat bir parti girtin navera AK Parti u MHP levdine giren der hakkı bir mijari de ijar siyaset axu ser rakırna parezbendi parlamenteri HDP demeşinin de biraz yani de benim partiye nagrin leme lawaz bikin yani hezbe der hakkı parti de AK Parti u MHP levdine giren yani MHP de xus bir parti bir girtin lebele AK Parti bu em parti girtina parti em kabul nakin ya bir mesele jirojevi rabu ezber tahmin dikin onun adetini çava siyaset meşinci bu dici ittifaka milleti bir aşı ser rakırna parezbendi meşinin ve vakta ve rakırna parezbendi ver ber meclisi evet bikin yani ev partiye muhalefet bikin eğer partiye muhalefet güçlük dici bir bisekinin bıçağı Erdoğan u Bahçeli bejin muhalefet zaten pişkiliye terör edike eğer vana jibo vi parezbendi rakirni parezbendi raybidin bıçağı ji navbera vanu HDP ve xarabe eğer mesela CHP dici bisekine İYİ Parti alikari biki bıçağı navbera CHP u İYİ Parti jar avdbe jevde dikkatin yani her alide destilati duhazı
وی مجارا پارێزبەندی ڕاکردنا پارێزبەندی ناو محالفەتی دە ئیختلافێکی بله وامسته دم ام لدنرن ام دبینن ام زانن کو هزا اخ پارتی و MHP تیره دکو کو پارێزبەندیا پارلمانتاران را که هەگەر هێزا وان تێرە بکە پارتiyên opozîsyonê İYİ Parti û CHP dikarin qet bê helwest jî bin yan çima li vir du pirsgirêkê îro li meclîsê 1207 fezlekê heye yani tenê van 37 fezlekê ne bi temamî 1207 fezlekê heye hûnê van parêzbendiya giştî çawa rakin ya 2016 de maqazagon guhertin li wira xalekî xistin gora wî xalê giştî çû qas parlamenter hebû giştî parêzbendiyê wan rakin ya hûnê viya bikin wexta eger hûn viya bikin gerek opozîsyon piştgirî bide we ya jî anka de komisyonê de li meclîsê de komisyonê de ji nav van 1207 fezlekê de hûn kî bixwazin hûnê wiya ji wan hilbijêrin hûnê wana bînin parlamentoyê viya jî muhalefet jî dibe viya bê adaletî yani mesela fezlekekî heyî 5 sal berî hatî komisyonê derheqê wî de tiştekî çênebûyî li sekinan dinin fakat îro siyasî hebê HDP tê em vana em ê têxin tetbîqatî viya tiştekî bê adilî viya dibêjin fakat eger were meclisî hêza AK Parti û MHP zaten ji bo rakirina vana xîn dike li alîdinê İYİ Parti hîna fezlekê nedîtî bû got eger van fezlekê werin rojevê meclisê em ê zaten piştgiriyê bidin wan. Belê di nava İYİ Partiyê de jî dibêjim qey hinek nakokî hene li ser vê mijarê lewra hinek aliyê wan dibêje hikûmet vê mijara parêzbendiyê gelek ji xwe re ji bo berjewendiya xwe bikartîne û li ser darazê an jî rêve aliyên hukukî bandor heye û wisa dibêje ku yê ku mixalîf be weke dibêje pênaseya terorîst an jî terorê pê ve dizaliqîne ji vê mijarê mamste em hinekê jî li ser mijara din em xeber bidin dixwazim yani bi vê vegirêdayê dema ku pêvajoya çareseriyê di meriyetê de wan jî hebû pêvajoya çareseriyê dema ku heyî AK Parti û HDP bi hev re dixebitin gelek cihada bi hev re dixebitin ev parlamenterên niha di parlamentoyê de ku niha dixwazin ku parêzbendiya we bên rakirin gelek ji wan hingê jî di parlamentoyê de bûn bi rastî heger HDP bi AK Partiye de tifaqek bikira wê dîsa wisa bûya gelo yani çima HDP tifaq nekir bûya we yan jî çawa bû بله مثلا بجن نواجه آشتی و ببرسه و دموکراسی ترکیه جری برگره آنجا وی به مهبنا راه بگیره وی وی دستلابی ما نه پارتی سیاسی دار و ولات اجتماع سکو و دستلابا جبوی کودت دستلابی برنده چربی امکان هم خوزاجی استفاده کرد اما تنجی همو ولات الدنیا yani ev niha têkirin jî ev e ne wisa herçi mesela bejin parêzbendiye İYİ Parti nava ve bloka milleti de xalaka hil kase, halil de base. Çünkü emzanı ki kuvvete ve perestin navi da fırın. O her vahane şu an şimdi aşkerayı mesela HDP'de Hina jî AK Parti'ye jî gerek düştünüz MHP jî düştünüz. Bele. Ji ber wê ki biyanın desthilatî li ser pirsa parêzbendiyê bi her awayî dikare muhalefetê birêze, bi her wayî dikare muhalefetê jêbûsiz bike û bi her wayî dikare vê yekîtî em bêjin milletê jî bihêşe. Bele. Çünkü gavak û çawak û hatû ko yani vê hûn piştgirên terorê ne piştgirî. Eger hûn piştgirên terorê nebin werin hûn jî bi mera em wan ceza bikin. Lê mixabin ev vê mesela meseleyek birastî jî hukukî nîne, meseleyek dadî nîne, meseleyek dadbariyê nîne, meseleyek siyasiye û awayê siyasî jî desthilatîya Tirkiye, hikûmeta Tirkiye vê meseleyê bi taybetî di vê meselê de piştî ku me hevkarî kir piştî di heva randiya wê ya me hevkara vî karê ha vê vê siyasetê pir başê îstîfade dike û bi awayê ku dixwaze rojevê kişîte yani rojeva Tirkiye ودیتیه که بچه با 15-18 سالی که معارفت ترکیه لیکن دلی منطقه روزه بگیرن معارفت روزه که تایم دیگه کش دیگه دستراتی شو خاص سر حکومت بچه ده 2023 هم هل بجارتنه کو سابق کنم مخالفتك بهزيم دستشان بکنه دستاری بخود به مخالفت یعنی بچه مخالفتی که نوشیده بذات بله هنگ مخالفتك بالکو بهزی لبرا پرسا مزن او
İro mesela HDP yani demajoya aşitiye harabu vesaire vana giştikli alikidine veren İro 2021'de İro MHP pişkiri Millet İttifakı nekra yani bir çağı evi destekleri İttifaka Cumhur. Nana MHP pişkiri tabi nana MHP HDP İro pişkiriya İttifaka Millet nekra ya ji dehel bijartına heremide pişkiriya İttifaka Millet nekra İro Destekleri Van fezleki bir şandana meclisi. İmkanı ütüneyi, tişteki ütüneyi ne mümkün ya. Jibo muhalefeta HDP veya dışını. Vakta Levi çerçeveli meselemiz dedik. Hem de bilin ki bir mesele ne mesele ki hukuki. Bir mesele ki siyasi. Eğer vakta peli siyasi civi aleti hükümet duhazı HDP ceza bede HDP hem dü ali düşoğlu bir siyaseti. Ali ki hun HDP ceza HDP ve Ali ki edineci hun muhalefet ihtilaf ki mezin navbera muhalefeti derdi oley. Yani her do Ali bu iktidarı ve siyaseti ki bu deslatari ya berdevam ki gelek siyaseti baklı yani jali ve bu tabii jali fakat jali demokrasiya Türkiye jali siyaseta Türkiye veya nereki rastı ev reyane rast azur jmamust az bursam de meydanı ser denkderan ve çabandur ve kibiya yani بطيبتي على جرين بشتري أخ بارتي الهرمة لأن دناف كردان ده. نها أخ بارتي يعني بشتري أخ بارتي وأخ بارتي بخوجي جبيه كاستفادة. بله. جبوي البروغرام كنيه يعني روشة تيجي روشة عادي جبوي وان جبوي برجمان جبوي عادي وان جوار ليها جوار باشا. يعني مثلا هذا بيه أو خلاص وأكو جباسكير بيه كا يعني هنا ما تدمر بجد ده شيء يعني اسمه. بله. قبل أولاد كده استراتيجي مينه. اگر عقل کرده استراتژیک و وکی گفتن و هبیا و چه بکرانه؟ عقل کرده سیاست استراتژیک هبیا به حساب بازار و İzmir استانبول انقره نتاجه. بله. حتى به حساب بازار هات سیستمی جهتی که و همیشه تجی شست بازار خو شرایطی وان لگور و حساب وان تنی او بکو هز اخبارتی لواز بکه یعنی جدسوان در خیلیان تشتگدن هبو دانستاندنک. حسب امزار کی قوی دنی سروک اردوان براستیجی هم بر سیاست کردو هذا پیتشتن کردن. بله. گفتن گرک توشون و بجین کجی با هوای کی خواست میجذاب که با هوای هیسی لی سیاست مثلا فرسندی و استراتژیه. دوی یعنی بین هوا فرد اگر کوهن بین فردی اگر کوهن خیلی دمی تر نکرد دنیا یوم پیش آمد. بنی مثلا نمونه که بچو کسی دوه بیسمارک. بله. آواکاری یکی آلمانیا ایو گفتم آلمانیا همدم مدرن بیشه دولت آلمانیا بیسمارک چیه بیسمارک یا کو bu mebus meclis Almanya'da Rusya'da yine 35 sene. Hamu mirekin Almanya ve mirekin bu fasıl bu Avusturya'ya raşakın. Bele. Bismarck derket meclisinde bu hoji şafaz derket beyine bu satı bu en nabozun bu şer ne başı bu şer zoruba dejin şer roşa bu sayı bu deyuba zoruk yok maçıyla başlar. Bu şakayı bir dönem kaldı mikir Serok Vazir çendeki şurada o siyaset bu bir yavayı peş var. بله بله مامسته جبرکو مگوی اخبارتی و هدف دمک به هبر خبرتی این کار کردن حال حاضر جی پارلمانترین کوتی خواستن فزلکه و آنجی پاریس بندی و آبین راکن پرانیا و باکوریم کردستان یعنی کو بدنگ کردا کو چونه پارلمانتوی جوی علی و جپیواجو هر سری حتی نه اف پرسا کرد کو چخاز گرانتر بویه وسا خویاده که کو به که و گرانتر جیبه به اف پرسکرک و چهابه چهار سر کردن براکرنا پاریس بندیا اف چهار سریه نه چهار سریه لجهانی اف گاف چهات ناوتن گلو yani vi İro destekler siyaseti ki demişti siyaseti her hali haleteki mezene yani hem jali siyasi hem jali hukuki zaten hukuki livratisteki tüney jali siyasi ve vi pevajoy ve behevdure çekir ve behevdure meşya ve behevdure despekir hatta van roji davi bahsa imraliyete kirin ya ku altantان نه گوت نمی هبون بتبجم به دستور ما چویه yani mesela İro vezir kari hündür Türkiye her o dert ki ve televizyonu her o dert ki ve bernameyi gelek kesa suçlardı ki yani ve ne nişandı de be min telefonu wan kiriyim min juara min wan tehdit kiriyim goti hun gerek ne kevin bir şey falan yani via vi siyaseti de devletteki hukuki de nay kabul kırın
جعلی پیواژوی آشتی اون بیشن وان رویا HDP parti HDP parlamenteri HDP ki jan kar kirinin vi karı be müsaade devleti o be agahiya devleti hati çekirin. Yani parlamenter bu niçin imrali? Parlamenter bu niçin kandili? Parlamenter bu vi navberi çenekirin. Yani devlet xus Atlantancı zaten bir geleksel alkır. O yani mename ki bir şey öcalan mename ki gırt meviya bir kandili vi name istihbarata Türkiye dame. Yani bu ne gırt? Vana da vi kari devleti, van parlamenter kari devleti kirin. İro pensaslar bir derbas bu. Jibo siyasete rojane hun van kara işte suçlar dıkın. Via hem vi pevajoyu zaten jortera kır, vi siyaseti hem vi pevajoyu jortera kır. Hem jivi saate şun de pevajo ki çebi be viyajı bir zehirdi ki yani gelle kes daha Bavariya ve nay. Tabii. Bəli. Mamste ve çava mesela çare serbe yani her yani sale notan tebiramı brastiş sale nota hatta daha yani bu saku yani yadın diruke herbetem ve diruke cemcana dıxoydun lednerin lebele bu qasi ku tebiramı ama her busa buye دوی پیواژو چهار سریه ده آخ پارتی به HDP ردما کو رونشت خلکه جی ولاتین کو لدجی HDP هلوستوان هی آنجوی پارتی خودی و کم نشوپیه گوتن کو هگر حکومت به HDP رودن امجد کار ندی دنگ خواه بدن دنگ و حتی هنگ ساده 6 بو ساده 7 بو و در دوره بو ساده حتی 13 در کت لبه ام دبینیم کو چه بو پشتی هلبجارتن 2015 هفته هزیران 2015 قومی نهو پیدا چه ببه یعنی هون چه دخوینن ده پیش روزا چهار سرکرنا پرسکریا که کرده به دستلات رو به اپوزیسیون و مروف گره بده. نه مثلا کلی یعنی تایفی ترکیه باکور بیگمان سیاست نافایی ترکیه و آمیه وی دیدن شکاوی کتنه لبر وظیفه وظیفه اساسی که سر ملی هدف و پارتی ترکیه سیاست دیدن او استراتژی روان راسته آلیه بیگمان نامتویه به parçayı ne maddeydi yani bisiklet nabajın başvuru da yani بله eğer Kürt başvuru ser bikini eğer demada sılatıya bejen Biden'da Kürt evdişne kudu demada sılatıya Donald Trump'da hındakirin eğer o an düşünmemişsin o eğer bir kararın ve rakamlı maket bu geçer bikin bebeni ve o bandura ki lazım ser siyasetten afayı بله به گرده ما است گوتن خونه دوام بکن عثمان بای دمیرجی پارلمانترک بو د پارلمانتوی ده بو پارزبندی های هات را کرن نچار ما کوج بر کو یان ده بچو گرتیگه یا بچوش در و چوش در و وان روزا سردان هریما کردستان جی کرو و گرینگی هریما کردستان عثمان بای دمیرجی به طایبتی آن بو زمان بل کرم کن گوتن هریما کردستان استادیه جوی کردان استادیه زیرینه اگر کرد بکارن جی استفاده کنی استادیه ها اوی همو کردان مثلا استادیه روشا خراب بله رزگار بودن آزاد بودن و حمود کارن بینه که بستن لی مخابن سیاست ها کرد هیجی آلیه فکرین آلیه سیاست ها کرد هیجی هاجی به پرسنده هایی نینه yani ایرو مثلا شنگال کرد مثلا گرین و پروژه بتره ایرو 20,000 dünyada 25,000 da hizyen haşlı şabi جبو بل شنگال بجه کرنه راست Bir hafta 15,000 kez şandın. şu da şandı 15,000 kez nona. بگشتی راست 25,000 و بجه که بله mesela şengali tafket kurmasına şu büyük kurdan yani Türkiye o devlet Irak işgal mesela şengali yani hem bugün çünkü Gavako heze devlet Irak insan gali fizik بله vakti Türkiye para becesi deriye gelip bakın çünkü yani nüfus hem nüfus o hem gibi avayı beşkeli Gavako şengali kere desteği Irak'ı yani bu evci İran'a Türkiye o İran var ise işte بله bu yaşadığı disakurdundan بله یک دقیقه مامای ما مسته هون خازن برهف بینن Yani siyaseten afıyı beşim AK Parti ve MHP şirkati olan berdavam bakıp evajo kidine em gerek hevidar nebin. Veya gelek rastı. Çünkü eğer desilatiye de HDP luraj bu siyasete Türkiye jali demokrasi jali mafi gerek mere hevidar nebe. Fakat jali de em bu fikrin muhalefet çe de fikri ser bir fikri evjina nezelalı. بله Yani به هر دو bu bir mesele hina yapır avrak. بله مالا بابا yani daha AK Parti zannet ki bu muhalefet HDP'ra ciddi bir can ekoliye ki pekane. Jbuy kuvan bıkneci bu era mayman.
بله بله مالاوا آوا لوک گویی او گرینگ بو یعنی استراتژی سیاست او مروف جانا بزنه تو لگور استراتژی مروف کام خوابش گرگ باشه مالاوا آوا ما مستعین هجا بینرین هجا هم هاتن داویا برنامه روجف حتی هفته کردن بخاطر